Comor mixant pour sa variété daho la huana Comor. Sherehi na wino na nyuhu husunima mahabba na murwa wa hentia. Kweli watukufu nafanya hangu na mnidunga andire harmai page ya Comor Mix 100% variété comorien. Comor Mix 100% variété ngasiba zimananya. Dunga le daho la hanyu, mone zitalanza huwana hanyu. Comor mixant pour sa variété. Ompangwa hanyu ngojohandisa tsaliam. Ntilao majamani. La reportage à winch. Comor mixant pour sa variété. Ompangwa hanyu ngojohandisa tsaliam. Ntilao majamani. La reportage à winch. Comor mixant pour sa variété. Mwashiliza tukufu angaliza tukufu mridunga uharumema lahoma tukufu ya hanyo ntosa za amani ndizo rizive hao Mwenyezi Mungu ajojalo kwa mahala ni mlio nganywa nono imakatidanu wa yonga rimbushiri yao ni masi umema ya khairi haini mbaba hanu mjihunra au haini mbaba hanu walo mwana mkomori Mwenyezi Mungu najaliye kanganyi haruma hifadhui haukana ye makati ya miso ya nungari jua ndondondro kana wakati ngumziro hususwa doa na wakomori wa jihunra wa bonze yode maana boki makatidanu wa yonga rindona ubeha ziri sala za hatu za uka haini mwana mkomori ujihunro haruma ye territoire ya Ukraine Mwenyezi Mungu na mhifadhi haukanema kati ya miso yanu hamade na mnarijo yenkodo ndona urema ya Ukraine entre Ukraine na Russie zonti pianga mzijua ya ukana zintinongoza ukana rilale bahi sharika hanza riparse tabu hithi ili shinderi mnike niyo demana boke makati danua yo haini mzaze mza mwana haini mbaba mza mwana haini boko mdulo na mwana boko haruhange harumensinu ijoka njema ikashinda dungela hivinu ili aishi mbabi zenongorojoka uzamba ili mshinde mjue mbabi tena na mneze nongozi iliyo haukana wakati ngomziro na tension uyo ketinyangu hata haukana ngari joka na Ukraine ngwenda na urema kiasa utosha ni Russi na ngemkinishao ubie ngari zijua ya ukana wana wa Comor ngwajihundra wa malani hunu harumwa dakika nchashibanu ngari joda na obeheza anteni za hatu ukana wema na boko nge parmino wana wa mahalani hunu shamnyezi mko hafuru rahima harijala ukana hulungwa joka le dahula Comor Mix 100% variété nane Comor Mix 100% vérité huendelea nyemloi ho YouTube mdunga ule dahula hanyu harume video mix jo ikauka muhimu rinjie hata nirfanye nzofanya riparisoa na wanu rehadisi dasi nao ili waroni semba bihe namna zenongozilio nane kango na message ukane makati ya miso yanu rendi na uparasanyika dezinji zitola uko mkua wana wa Comor ngwandao na urenge wa charge hosonimwa wala wandubo kwa ujo hansi wa mahalani hunu na idla ridofanya tabuhi thinga riparisa ukana nrabo nruvu dezibirao banu haukana owandu wajijazao hakuna ujanzi harumweze baru wa mzio na uzenu na yoti njema hokana leo letrunda la Comor lende na upotea ubie lende na upotelezi walirensiwa harumanti jazenu yode manabo ko karna urenga wakati winji mtukufu rede no hadisini banu baharzamba banu ngaru paso ya antende ranzudo banu jiundao na singar dorezi salamu rabia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam fikra bisalam nishiao marabame njima nyasi ngarushia ndondo rejanza rejeshe simu shahaho ni namna wajibe haba nusu kwa loso mwele dahula hanyulinu okay meuparo Shabana Sumani shatsana simu meuparo Bebeto alafu mjinato haya tika ya armaensi ya Ukraine tinji armaensi ya Ukraine ranzi December 2019 ata juzi vano davonashina na kauroha na wasuli hunu Paris juzi wasileo isi huyarao manama Bebeto ranzido baba nu jihundao haukanabo risa rijua shesi mshahaho rijua nena mna zendongo zabira baba hanu jihunda we makatida nuayo haukanabo tsawe sauru wasuli hunu Faransa ni alhamdulillah bo Mwenyezi Mungu na jale wabaki ya wabulie misafara wabulie nzia joka njema ili washinde wabire wa wasuli hosoni mweze ngozino haukana ngari joke makata mwiso yanu ngayo madziro kiasa utosha ye Bebeto rahadi janji ya haruma omnofa haukanange la dhimuri yonesi ndanu hunu yorema ngeribulia wala wakazi ruambie eza wajue tena nezijiri wakati danu wayo iho Ukraine he namna zenongozilio rijuanza rijue de namna wavive ya habari yenu hata ujowa suli Faransa engu realizo namna je situation wewe wa raconte haruma ye parcourino tipia ibiri namna je Bebeto ngawe na yaten zamano lokaya udziro wakawajiri harumaye konflikt lokaya sisi wanazoni wa Komori wakoenshi Ukraine karja kamalani mzimu shanga kubo wanazoni kawa wakaya zoni kawa wakaya ganje haku maname mitskarma mji wangba Lviv mji kawa nguhuli haku domalani kawa wahaya frontieri ya Ukraine na Pologne domalani kawa na zoni wenji wa Komori waka ureplia iho ili wajewa dubi harma frontieri wa domalani tsena ikawa wanazioni wandu wenji wa Ukraine waviri ho ushinda waro ha Ukraine
yabo mimi njatabia haku shindani wa Swidi harumai frontieri wakaya mimi tika karibu shayao siku ze lebali lajiri yabo ndongo za transport zikazi zilihaniha hostundutu shina mdu arenge tren mdu yalawe harumai mijikao ikaya andaji haku zinongo zikanziro wakati wandu wakawajiri magari kawo ya kaali haku no omwandu atushinda wajitapilia hata waroheo malani kao ze danger hizo zikaya vanhu kao mimi sitabiha darmo frontiere parce que tifanya harmo ndongo za 3 jours harmo frontiere hutimalani kao wandu wakava kasha hula humaji shamalani kao wandu wakonda wahime wado vitwa hamzima ngabu kao wandu bahati waviri na kabula wandu kao wende iho na kabula wende jeudi lebaya la rema wamasihu washindi wa roha na kabula enswavili washindi wa roha harmo frontiere sha sisi rahenda iho vendredi yavo rikaubakisha hata dimanche gershinde roheiho ri njia Pologne ngamfikiria mama nama bebeto husango dona wonisa ndondondo henda mnazenongozi za vira hapo nge mwanama bebeto henda mnazenongozi yo haukana wakati unu ngomziro kiasa utosha jana mnawazonisa ndondondo na singari juwao ya ukana zero hozaha turijua mba mnyezi Mungu o wanashi watu mabani hatu wa watu wa jihundao haruma yensi ya Ukraine washinde wahunde tabu hithi za uroha hata wahunde mbaba mpaka Faransa mnyezi Mungu na wabehe Faransa shaheni mbaba hanu wakongo wajujo ukaharma hifadhi haukana wenji wa hao wa roha na misomo wa roha na wakangwanzo wa Swidi horsoni mwezi ntinjeuzino mnyezi Mungu wa bulia zenzia na rambe amina wa komora haukana hizo ndizo rombe yao na singari juo ndondondo kena emakati ya mwiso yanu ngabo wa bombardeo haku biye harumweze sektori boko o wanazijana wanu wakaujihunda ngabo ndao na ujiri dega zinji yode manabo kosu kwa lewonu renge ya hadi ya ukana rijer hadisi dasina nyi rirdi tena shababi woi ya monisani zefikiri unezeno wazio nao nizo ya kawishi ya ukana leo wahimiliwa washangiriwa orke hauno zinji ngojamba zinji haukana bandu mbaba hanu boko haini mbaba mnyuzaya haini mzazi mnyuzaya haini mwanamsho mro haini mbaba hana jihundao mtirengeze ndongo zenu laha haukana wakati ngomziro undu wakati wakonge la demu rikene solidarite hatu mbwe mashisho ya hanyu mshinde mwishie ndonondo zimesazi jokobe habanu haukana yasindani saireme ranzi saireme karnao mrengani wakati winji sha ngamjuwa ukana tihana kalima bokoleka ni malulongilo daima midirara ni mrejezeni lobanu ili ni mwambieni ya ukana uniform jojar mwede hola hanyu por aider les daholende pour aider zenongozi nous avancer donc kana haini mzimandanyi ngolindo ya partage iyo de kotsongeza hata zenongozi nous zende hau haraki foso ni mwefil d'actualité haini mwana mkomo reshileka wadoka en danger ya shinde elewe kana ze messages zito wao ngizo na source fiable ili ya shinde ajue abo haini mzimandanyi ngolindwa no msaada wa hanyu do to partage mtukufu wenvite emanzano wao kuna koshida invite shaurongowe wanze message ekaze numero zibuli wakana radisi mtoto upara ili hadisi wadzimananyi emakati danua yonga centaine de personnes ni mwana unibanu sha toujours ile kalima la tokadzima shabo satifanya enregistrer makangela dimu ndo repete heni mzimandanyi ngela dimu ya saidie ya partage live yenu ili irijohunda impact ya wanadamu waishia ukana inti message yangu jo inti message ya hoha weche inti message ya bebeto shenu message ya he mwana mkomor haukana mwishazi nji mambazi nji mambilanga mwandu wa roha warengao wana wanu hawa protege orkenga mdudu azendabo nezekweli message ya loyanu mwana mabebeto makatidanu ayo erisala satibeha na minga monoko wanadamu bismillah mashallah mguna mbarikini wasa walamu haukana eze partage ngaza ndombi hiyo kiasa utosha haukanga zendao no wanadamu walobanu rijuanza rijue mayenyasi bebeto huyenshi hosoni mwe habari yinu ranzido wakati yeze bombardement zinu za ndisa ubira nzido wakati atakinu ya ndisa hata ujo waswili ula Faransa ni makatiri zamba yanu harume parkour yinu huzonisa ndondono yabo kana kamjaka hanu bazima shanganyi hule na hule ngabo wa konsimiji haunga wa konsimira ya kamjaka haruma sektori nzima makati ya mwiso yanu ngodo shinda urikonfirmeye haila mbabinti iti ujua hau wala wandu waka wajua kana ngabo wana wakomori wabaki wenji hosoni ma Ukraine hawa wenji doa roha hemba isabu yaho henamna shisabu shao shiremao no wakati wakauroha no wandu wa dunga dekinao mana wabebeto ngodo shida urambie mbabi yetabu hithia hema tso yaho na zila fikra zaho ihenamna uonao ze sursu zinu bebeto ngaona teni ngavo wanazino kumori wabakisha Ukraine ngwa watsano ikao watsano wao ngwa enshu harumao mji wa Sumi ikao mji kao bloke wa haku manao ngwa nshama frontiere nzima daona Rusi en plus tena ihomo ngone mweze mijikao zikasible haku en plus tena abo ihudu mala nikao ze bombardement ngazirio
abo ngabo yiho Sumi yiho ngabo Kharkov ngabo Kiev ngabo miji mingi alafu wa bloki haiho haukaya hata pakada basaine magari ino katondwa shida parsa gari ondo wanzwa hadisi wenilo ngutsura kaya kana usubutende iho hata wakati ngwarambia ukaya ikaitso kangu indawo yavungu ndo wa deplace Sumi wa wabehe Kharkov na biho tsena iho mongo nimwe mu malani kaunga uremao avangio malangio namna ukaya tswato malani wandua wa waremao asenda wabehe malani tsena wandua waremao tsena. Abo kanjelo ana ça veut dire que il hadisi namna iliyo ngela demo hainu roho sha dégager soif haruma secteur ya tambangu baki haruma secteur ino au kana une fois ya joroha vanu hajaban toujours abo secteur yo ngyo cible e wananyo atsanu wanu wavumbo vanu haruma ye konturu jua ou bien haruma wana wakomoru wajua wodo wandu atsanu baki Ukraine ba ou bien udawe ujua ikaubidike wa odo abaki shabai ikaubidike wa odo abaki shabai haima na mkomori ya Ukraine hao. Okay, d'accord. Abo basa mwana mabebeto ngarupu sembabize anteniza hatu yidiri shinderu suali. Est-ce que omko ho mahala ni hunu na ukade wakawatola ukana wana wa Komor ngwa protege wao na mru ya hansiwa iho Ukraine ya ukana shinde ya verifie zenongo zinu. Est-ce que zenongo zinu hukauzi jua kuna kazi jua ubia zinu nraba ubia zinu kweli ya ukana ngabo wandu watolo wa protege wa wana wa Komor walo Ukraine? Wandu wao karjawa wana tamimi zinshangaza haku waku ukayari kana asosiasyo ya hatu ya huwana zioni wa hatu na kawenshiho rikau julana sunsipia homisizoni wakati zenongo za sazandiso komase zerumeri za sazandiso huja bafanyisha komunike ya renseignement yode shatsongeza ikao komunike ya ambassade wa Komori uluhunu ya ito wakaya wana zioni mengo mitsana wane kansushela nai warenge wa charge Romani ila ikaoroha sababu de recensement raifanya rakawiveha au ministère des affaires étrangères alafu riveha rifanya lettre rianzishi ambassade harireponde harambio kayangu suiveze habari zenu sharaha zijandisa harambio kangu suiveze habari zenu na yangu zidungu ngwa zidungao haino wakati wajuka ya evolution ya ukazena wangizo nziro ngwa jouri ambia warendike namna ya ufanya sheja yuhunde hako wakati zenongo za duba ya huwa zenongo za duba risala contact ambassadata kageshara mparisa la plupart ya huandu wakati ze bombardement zandisa wakati wandu watsambaliana hene mbaka utapilia shindia tawe yende haruma zoni kawo dushinda ya parse evacuation mimi lettre ambassadeur tsikawiona honziani il vendredi honziani na nikiwayo ni mwana rakaradungala mara kawaili wa Komori radungala ndi akaunenesa communique ambassade ukayawala zoni mengo mitsana wane wa kaubi harumani ngwa rengo wa charge handongo kao uwinji wa huwa na zioni a 70% hau 80% wana zoni wa roha Ukraine wa Russia Pologne alafu wamba ukayari wandu rengo charge Rumani na hizo nspia na wana zoni wa vera Rumani wa wana zoni wa shashi swafi. Abo ça veut dire que Barcelona ido kana wo wazimbisa ishila isabusha hau couvre hau découvre quoi ni Barcelona na namna hiyo kakajaka ushilera wa Paris na boho ni sando kana igundira de ya ho wazendongo zinu za rema dabo manzambe zara ka holoba la wamnika ni system kana yeka par exemple zenonga zindoza grave ngela dhimum ke karibu nasi o wakati zenongo sasa jafanya impact wazimi ça veut dire kabra nzilo wakati huo kamjakan communication kamjaka hosoni mwa ze frontiere makaubira haukananga riona message zinji hama par exemple message tsainu riona YouTube makatidanua yo haukana message yonge ini frustre mbabi ili ni shida ni jue tanki domba bana kaubira ngemkinisha kana harmo frontiere sidoka danywa Komori shado wana Afrika ça veut dire das Afrika hobira harmo frontiere yenu emananyasi yao ni sabanu ya Ukraine huenda yuho harmo Polonais ngabo mrinditso okananga mtabisho nyima Afrika hobira harmo frontiere yenu est-ce que hu yeshimbabi hadisinu hau hubiri normal wewe tienshi kwa utabiha kwa wakayaka mimi sifanya mna video mtiti na kala filme jeshi tsuo mana avwa kudubula mbu mzima na wandu wakawenji watimizara mandongo za
za 2000 personnes wakaanza forcer le goba wa vile alafu adovitsa hamdu mzima vonga vuandu wadunda bahati weshilia shinditsi fanya mna video tu maana tsirima yo avondondo ya kuonesa me kontatia haho ye urasisti wakaya parce que ye namna sisi rakautabishiwa ni namna rakausindiwa ni zunspia dukaka vajaka hata mndu mkudua ni mndu Ukraine hao shondo akabo pia waje d'ailleurs ma Ukraine wako vira pare hau wakau vitsiwa namna ndo jina katsidasi wakaurisaidia bahiyenda tanga mwana beseula ula India kashilia wakajeshi tu akamndre maswafi atamenasa kago jomfuma so haiti film mbavi sabo wakati yo le global tsobulwa ndo wakauforce atati shindisi siviri ije hundo kaya voravira parce que yavo magubaya kaya maili ngavo akauvira njomoni shavala tsidai yavando kwenda waimisa ruma mirondo wadovira hamzima duka yavo sisi wa geneta pari ma Ukraine wako vitsi wa pari wodo kwa kaudovira haraka mbavi parce que waka apari sha sisirka wenji swafi sisirka udovitso hamzima atar wasli Poland. Naam. Mwenyezi Mungu ujue hifadhi wabaki. Mwenyezi Mungu amhifadhi ni babaishe mwasuli harumwenzenu sha Mwenyezi Mungu ujumbani shumaroshea. Asante pia. Mwanama bebeto haukanapo zendongo wizongo unoke temperature isa ya ndisosiha yode namna uroni sa uzendongo zini. Pia ukana Mwenyezi Mungu afurahimu kana zimshinda ukatao hau hansi hai hujango niso zendongo zini. Abaha narirenge ukana babaki wanazijana watanu Ukraine. Hauka wao nda ujuwao. Rabena mnayo haukana karna ujua falsifia ukana wanroba kiwatan nasi rikau yashi bali nambali haumkau yashi bali nambali sawe nguroniso kana ye problemo mahalani wana jiunda udu mahalani bokoze ndongo basa ngazindao na usasanya haku eba no haruma izentsizinrwa jina wakano wana hao hunu wakauvira nzia aje hata werengo wana hao jekelewo o wana wakomori wavuriziwa kwa jenda ndo watsahwa eskinga wana tabhith ijoro ni sabanyo ukana o wana wawa kauja werengwa werantre mo hao normal maubia wetaziwe ajali ino ya nkodo inu illa kanyi wana wakomori mvurizi wana eta komori mvurizi wana wala wandu wa hanswa hula wadomangaliani eskinga wana tabuhithi doshida uro ni sabanu kana yode nzia kaubirwa na nyi mvurizi wa hena mneno hata mwende hata tsanyi mkaubira magobanini na usuku mlo hata mjemshide mwaswidi na abo wana komori ngabu wabakiho ngodoshida uro ni somba vanu ubia yinde namna ndo wabira opio ndo watungenda fi sabilillah ubia fi amanillah wa rasuli bogo bajuan. Ngavo wandu wa wahi wavira mwandunisha hiyo rahaliba ya ni janjia wakati leba la tunjia ngavo hama Maroko wa deploye bese avion ya jaka urengo na zoni wa hao wakauresanso na zoni wa hao rahaliba ya janjia shavungu juka ya wakati leba la njia wandu wa separe hao nsipia hile mrugonzo atawe bien sûr ngavo wadoro ha communique za hezensi zindwa jina za ukaya wakana ambasadi hula wakaurasenye wakaujinjilia ya ambasadi yao warengea charge hau umwe wanika laisser passer ukaya hena nsi wajuhenda kangwa virao ha Romani kangwa virao ha Poloni ili washindi wa facilite wavire ngabo sisi kao amadina mna kajashidara hunde bahati ya worka uvira madu wangu kandera sijane shidera ngalie ka shidari rivire hata shidera wasudi yode namna zendrongo za vira zenda hata za hajaba ha rawasuli vanu ebanu basa henamna zendrongo ziliyo haukana hamblo kama janazi yojiba honazini rahari jenda na utsengele yaswafi harumu mnofa ukabangela dimwe mahadisi yanu rihunde solution haunde fikira za ukana walabaki wabezara kawaratrapewa message hindo wajanza wibesheye o warirumao bonsiju na wahanti ukana ekawa jirinongo ridwa rejei endongo jazinu ze jiri haukana leo tsido handa zijiru problemu vokwa nduwanu kwa oniha sha message hindo wajanza uyere o anduwanu ili waelewe kabanu ngabo leonga maudu inu deta maudu sido wana heto maudu eza mjirani zinu hujanza uve message hindo hosoni mwa o watukufu wanu heze function za hao rijua ukana izote function za hambwani shanga one taratibu ya ushemeleziza hauko wandua jinata washemeza shewa hatu duwafanya silence radio wabaya emi wangu wambalilia emi wangu nyona komori ili mtihunde bahanu wabira shado ukana leonga wafanyo letri zimbi sao ya ukana waprotege na abota nyinga mkozao message hindo wajanza uive hosoni mwa nduwanu misajira jadani biharmae mautorite wa Komori lukaya sisi hamada mimi twa samili ukaya
besho leo kwa jishinda wafanya ihazia hao namna ladhini wakawa protege sharaka zijavira lukaya mimi communique la katola ikanishangaza mbabi ukaenga wandu wanzani wangu wakawa ni para na wanaama akafikiri kabla zile kweli wandu warenge wa charge na worka utabi haku alafu tijo hanza ni wambie ukaya leo nduka jishinda afanya haukajajailiwa shaya leo wandu wasioni si ukaya wasi donner espoir ya ukaya wandu wafanyao na wala zile tinongo zifanywa ili wandu ka wajushinda wasaidie wandu kwa shinda wasaidia wandu bango na etoma ya ukaya wandu serikali hatu ngifanyao na bokatu fanya ikale uko na ushinda wa risaidie sha omwe watu wadaazi wafanyama kwa tu ziona sha leo tijina wani kwa wandu espoir ya ukaya leo wafanyao watu wa communique wasaya wafikiri kabala zila kuilinga risaidi wao wandu wajonza wa risaidie kwa shinda wa risaidia na balazi la ndabo katushira risaidio alafu si Johanza niwaambie kara hawa katika Javira basi na wanyanyasi walioiho ikaya washinde wafanye taratibu zote pia hata ni wanyanyasi wao shindiro wa Paris wanyanyasi wao walioiho makini ukaya Mwenyezi Mungu ajilie ile balilizie sha umwe beshwa kajanzia leo sha toujours zengo hena usikunga sungoda zenjeza zingoze kanziro voilà. Maraba menjima nyasi bebeto hena mnauroni sao ze barnamaji zao zinu hao hena mnauroni sao ye parkour ya hao na mesaji za mwana adabi na mesaji za mwana ya zalo ya lelo uzoni sobana ukana leonguro ni sondo nondo kana kutina uziro shado wombele ya ukana zenongo kasjabira ye madhamana wa Komor wajuhe hautapilia hauharakifu o wana wanu haukana o wakati kujabira watiheme hata zilela nze nge wajua bangu wajuha ukana wakati setrotar eshelea na watorenga mbabi ze list waitia yo wazimbisa yo kana wahimilo wana wanu wajuhea basa wende wazifanye komsa ngejoba babize bavirizenu ababa hamana mabebeto hosoni mweze ndongozini hokata huruzoni sandro ngaranzori juwe tena tabu haruma ze barnamaji zinu hubi harumweze mbio zao zinu kuja jua ya ukananga mwana Mkomor ya henda na ubadingo ye dunia ye makatirale huja hosoni mwa yenkodo inu ye makatiralo na kuja jua ukananga mwana Mkomori ya njia haruma problem hao makawandu wazima. Ouais, alhamdulillah raka jajua mdukao havuri harmaye problemu yenu fikiri bese winjini wa hao ngo wa security manarshibiri parsa winjini wa waro ha Ukraine hina malani waliyo malgré tabu kawa ndo waziono ijonkile shekanga wandu abasayini waona wana tabu sha omwe kwa tisawa na wandu wa kaungo wa nchi Ukraine waona tabu wakao ndo tsipe ujuwaona shafikiri bese yata mpaka na basayini urahaka batsindu ya vuri harumwaye nedai ababa sati kahanzani waswili hosonima iye le banguzi swafiri litushe au kalole le banguzi dokana roni se parkurino ntipia iye manama bebeto hujuhanza uoni sendongo hinri hazila fami za wana wanu haukana ramba ngabo madhamana kauladhimu wa mhifadhini hazia hao na rambe kejafanyishi hao na rambe kana ifanyishi hao zero sharamba banu kangariparo hajiku insha Allah washinde wasaidie wanaziwa na wabaki washinde wahifadhila holo nyinyi kamjafanywa azo shamrenge risk ya ukatsanyi mkobira mahala ni vuko mahala ni hunu ya ujohamba ukana ula jenshi ukana wa jenshi hazingare armu ya hila mbango za terrorism wafanyia bal perdu imremeni na yoke iye wala madhamana warengeza hadizinu kazajo birabo hena mna iyo shay jomlo kana wahifadhila wakoza dikina ila mbawa wahifadhi ya Komori lohula hosoni mwaze fami za ho wanaziwa na wabaki wanu mesaji hindo wajanza wibehe hosoni mwao haukana ngarisho winji ya ukana ngwajao alhamdulillah winji ngarisho keze fami za ngazi juhao wanu wana wabaki ze fami za hao hujanza wanike mesaji hindri haufikira hindo wajoanikayo hosoni mwa ye habari inu manama bebetu ngawene anten ze mesaji na kwanza nike ze fami zulu kaya wakaye masolidi haku wakaya yotsi ala ilu nyangu omwe wakae iyo mdukana ujambo kaya wake makini haukaya mduka tsujuwezi jujiri maudu sha omwe wakae masolidi haku wakazi nzo jujiri za saya dukaya vala ye problemu iyo dukaya sisi riveri zinzia zonspia aranzor sahi magari tsahizi mungu zonspia pia ngar kontakte uze taksi na hena mduka unge na gari ka ujushina saidi shahina banuranje nga kusoma bilokaya namna situation iliyo nganza wandu avire harimo diplomasi afikiri bese ye wo mji huo
mongoni mwa mijikao marusi jukiri rusi do controle oiho antuka ikaya Rusia au ka Ukraine shavunge bidio wandu angalie ikarusi do controle oiho wandu arumie haruma mva wa diplomasi wandu angalie parce que zo ngo za rishinda wandu angalie abasa inu nganza wandu arumie ze relations za Komori wandu angalie ikarusi do controle o ili wandu washinde wa sahe autorisation ata wandu wato wanazioni za saya vanu wali yoye problemu dukaya ngabo nsika unga zirenga wanaziona wa basai vanu ketsuka ya wandu iho hudalwa ikeka basa wanazioni wa rohao ngabo wanazioni wa rohao atamkini sheke maudu ngabo joka uroha wandu ngabo joka uroha bisi ya joka uroha iho maudu ngabo na mwana mana mbio kaya ngabo ngweshena wandu ma India ngabo joka uja warengwa maudu hawambia ukaya gujushinda kwa jushinda wa mtuye yavo hawa watsina warengo nyanyao wakaja mraswire yabata ikasiswire ukaya wakangwa ruha kwa roho mranzi yabibakisha dukaya risahema autorite watu wala riwa tafadhali waranzi za sakarana izumsipia wangalie kakwa na ushinda wa virar marusi au Ukraine watu wana zioni sha omoa songalia wandu watu wana zioni ushinda wa vitsa wana zioni watu yao haukarabo yo deposition zero ya baki dukana wandu toto wa washinde wa undenzia wabitsiwa shabani izo mimi nanzo na beba ndukana banu leona rambeza kwedi kazi zivenuha watina ukanangari toza wanao adabu haukana wandu waziwa hatu wandu warilela o wandu bokungwa bali yao yansi ino sha ekeze kweli zija zendabuzo ujitenga iliriti toza wandu adabu sharambilane za kweli rambilane mbabi zenugozena mnazibirao ya ukana zojo bjiri wakati winji sha wokwa shindu reagisse le plus rapide possible ili wandu hunde tabuyith hauka wanda wala rirumao heno wakati wajiri mrongo yoto amla ukana wala mru ya hensoma lani hula katushinda yendeze mbio ya hifadhi wa wanahao na weze ntizindu jina made namna hamba bebeto dokana wajuha hau hifadhi wa wanahao tsawa ngabo mabisi atolo tsabu hizo zontipia jusqu'à maintenant kabati zambishihana hosoni mwa ila mbawa ya hifadhi hawala mru yanikiwa shehitwa shaukana ya hifadhi wanawanu homalani hunu est-ce que ranzinda yapo hatejeunde yabasa toujours huparisa renseignement ukana wala mru ya hantua hula wa sirikala hantua hula ya mkontrolieni ya ukana toujours kaja libere zanteni zayo kana wana wakomori wanjan contact ou bien kuja juamba habari ranzo ja Faransa banu si karsina mduhula o shida yari tsahe abo si sirka wa adresse shadi ambassade wa hatu lo Faransa wodora ka humsaha shahula karjakana hata mdu ata mongoni banu atwandu wanja Poloni wa wanja imonsi pia yabo hata letre hiyo yakau toula ukaya wandu akaenda Romania yoko tola ni ambassade watu wa lo wodu si sir msahau ya shida fanya taratibu ukaya ata Faransa wandu wao nsipia kwa jishina waroha hiyo na ongo ndoze mbio watolo ikaga jishina wabu taratibu washinde wa bitsibo shahula karsina hata mamu ewa ili njeleze ndondondo dokana banu etabu hithi neze mbio za hangu ili rectifiendo makalimari ambao dokana hula mkaujilela ça veut dire que danyi neze fami za hanyu abole oye ka par exemple nga wana problem shaku kabatsi mru wakana leo rendera himili ambassade ya Komori haurendera himili mru ya hantu wa responsabilite shamkaujilela he mba mwendeleo ya ho azaza hatu na baba hatu ou bien ya ho wandu warihimisa shatsida sidi serikali ça veut dire que zembio za hanyonyonti pia zetabu hithi makauzifanya zinu mkau kontakte ambassade ulongunu Faransani uwode mru makau mkontakte ya ukana wabuhe solution tant que ngojo shinda ya dunga zeno ngozini nazifanye alafu ranzido wakati hadisini ya jiri pisiko rambiano kada ranzide ya hoa ze bombardement zinzandisa mawasudiano ya hanyu nae ya unguha abasa ulo hunu Faransa wasa wasudi hunu par exemple est-ce que wala wananyo deja ngushindo kan contact dawe nao ou bien kutia en contact haukaburi bana kanzano wasudi ndegezure makalima wenga san contact la snao ataleo botasi wa rambia ina mna situation ilio okaya bon hena mndu sisiraka hula hena mndu ya shida parsa numero hali ila ya mndulo na gari namna ila ngashiburu wa veshia rangalia kwa jishida wa contacte wa tushida angalia kwa jishida fanya taratibu ya bonga wa juao namna walio na hizo tipi
shao vanu kaonga vo vanu tsena vanu zitabisha tsena Mungu ni mwana zwenu waloi homa bursi wa vyo hane serikali ya Komori ewa nazijenro vanu ngama bursi ya iho tsena sibai tsena wandu wabakisha iho wenji wa mabursi wa janyumeni wasujua yensi wasujua tanogo kwa tsena tamba vanu wahenda kwa vala vanu si mimi njenda iho bursu nga wandu wenji wana zwenu wenji wa Komori wakayo kwa jenda iho bursu shanga wana zwenu walo na bursu kawa vyo iho ni serikali ya vuwa tukaurangali ya vuwa tukauramba marango sha omwe mabursi wao kwa uondo wa veha iho sikabidi omwe watundu Gamone hadis na hizo kasufanyishia kwa abonge amfikiri hama namna zendongo zidio kazitinyango pesku deja inunti ya kijeni na wanu wana wajeni abo fasirabo dokana mabursi hama de namna bebeto uzelezao dokana wao kwa jabe hanu baba unadzao shawabe hanensi onde watahemso mwaji warumshebo ntiju ikawla dimka ensi ikan protection ya wana wanu sha ça veut dire que haino katinogo dazinza haja boto kabalbala ukana wandu wabe wandu wanu wa hubie wandu kawla dimar protege wori badingo hata zenongozi hisa bangar johamba alhamdulillah rabbil alamin dizo mganzao alhamdulillah shukran lillahi bo Mwenyezi Mungu na rirenti mbabizi alhamdulillah zenu rido mida Mwenyezi Mungu shana utaha preuve serikali ya Komoro ndo kana baraka watukufu inde tomalo na maudu do wana wanu dasi wana hanyu yakalo mrivuriza na mkina certitude ukana maudu ngamjoka wandu maduhazi eskinga rumbelele ya nemi kwa juu ya hanyu ila mikongojo ila kaniri rivumbu wao ijo mkini shiharire merida usebontim danguhe baina mkiradhi wana wanu mshinde mwahimilie yekaleo ngabondo kujazinu undu wakati bokuwanza solidarite abongi makatida nuwa yoma dizora mwambia ni liri tumlemezeni hakudo kananga sida sinema nyasi bebeto mumwana oranzido wakati rilobanu randi sebar na majinu yalo harume masuala ya heleda hula koma mix 100% variete ne verite na videjo mix yo YouTube anza ili rende na upusema hadisi mwanama bebeto haukanawe makatida nuwa yo risa rionisa zilara ainezen rongobo ko ngazi turneo harume nti ya Ukraine hounde nkodo ya Rusi wanao na siri zamba ndondondo kana wana Komoro wakaujunda wenji bebeto ngoni sokana embabi ya jua o na rilwanendro embabi ya jua o wahisa wabakisha watanu haruma mji boko mji unu ngemkinisha ukana ze balbala wizo ngizo nziro mananga zenje zao abefasira bodokana ngufanyo apeli ya ukana leo o wanru wahimili ya zenongo zinu bien o l'ambassadeur ulogu nu faransani yenda na wani katama ya ukana keze nongo zinzi jangela dimu atengele na kera dhabule telefoni shati kupeze linyi haukana c'était le moment haukaho ni sandondondo kanekeze nongo zinu bajiria na mnifanya sinyi ije ya hoa zenongo zireme hamna wakafabina kama janja communication tena mana mabebeto ile question na juandani huzise utizamba roka wasulunu faransani usukumlwa hubiti wakati mwinji kiasa utosha huono nziro na nziro honzianiho hata Mwenyezi Mungu haujalia wasuli banu Mwenyezi Mungu anajalwa na nyuho wasuli hao pia shabo wa wasuli wa rumwensi yinu est-ce que kam jashida manja en contact tena da nyamba sadihunu hau toujours nada hau kana baba ndo banda kanza wasuli tanke wasuli hunu est-ce que toujours kam jashida manja en contact ili munde solution yo de bana leo mjo mzirongo harumweze rezo hau banu mja en contact ngamlinda réponse bebe tonga wone antenne ouais rinjar ma contact shadizo toujours kam japarisa hata jana amfikiri jana president wa hatu wa association ikao de aka zingara wanazuni wa Komori hanambia ukaya have ha letre hanzi hafanya emaili hafanya peli za peli kazi kiri wakati sika usoni kazi yaka urepondewa wakati kazi yaka ukirizika elimika occupé hafanya emaili shata mpaka dava sainu kajahunda réponse. Ça veut dire que jusqu'à maintenant owanruano kwa tujibu na abo deja wodo atia owananu tomaani wondo atoana wanu wondo asome harumwensi inu abonge ngamfikira hamade namna bebeto ya zamba ukana katusisindia wala kardeba nurjer tuzemrada abu je namna kalinsi daula tuzifu chiere shangarambao zile yao ili wanadamu wajue ukana banunga si haruma uziro kesa utosha haukakabati kote reamba ukana dainu shahini kote haja ngartonga bangabo problem na tanyinga mjondo nodo kana inu ndrongo nziro ya ukana leo wana Komoro ngo harumansi bokwensi inu nsinsi yao shango harumansi wakausoma ngo harumansi bokoze ndrongo zinu mzijondo nodo kansi yongo harumankodo na bomba za mjomba kana
mabombi ya sekulwa harumwensi inu abo bombi yoka isekulwa yakitaka wembanu hawe mjeni shayo tojo ravaje o andronti pia ne makati ya mwiso yanu rizamba ndondondo ya ukana ye situation keti sous contrôle hata shanga rombo Mwenyezi Mungu inshallah zenongo zinu zende na uregleha haukana ngarombo Mungu wanazijana watsanu wanu eka waondo bebeto jua au shanga rombo Mwenyezi Mungu kana ikanga bwandwa jina rishinde rijue malani wenshiu hautahaze tabu hithi za kwa na wanu washinde wa rohe nani kaleo par exemple imadhamana ni madhamana mlono wana wanu walobonze kanga bo solution kalondro abire ngeladimu wandu abire ili hindi hilo wana wanu wabezaraka wa kite e territorino abonge hosoni mwe source radio hanzarieleze banu mana mabebeto hokana huono zinji utazinji hurditse na nguono zinji ngaona fikira solution wajuhanza witsange hosoni mwe zenongo zinu ya wanu wabaki ya ukana ambo sehenda lanla ekenza yoibirwa ngiona 90% ya ukana wana wanu ngwadoshinda wa rwaswidi ye solution do kaya hena mndu mkomori kao ngushio message yalona mndu kao ngujushinda ya mtie beshwa tushinda ya mweleze namna zi situation ilio ya shinde réveiller serikali hatu parce que besayo de namna ya ubira si seza hatu ingebanu ndongozo kaya mndu ya tsahegari ya rohehula yorjo kari ya tsahau kanga bwana zwelo akaurega gari ha wakawa duka watsanu hauwane 1000 €, 2000 € ni washinde wa rohei akweka hizi kazi nungu za mapesa ondojuka wa rohai shezaje za wasaini zukasi za mapesa gizo za mapesa noti mapesa bari hakaya yu mjikao atema gari wale katusubutia njayo nganzao sha di serikali wando washinde waunde autorisation ya serikali ya wale ukaitsukanga bo mundu kaungu juo rekade ministre des affaires étrangères reka president wa reka conseiller rekade hena ba mundu kaungu di autorité wa Komori ashindia mobilize atawashinde babu solution atawangwa wajwa rohe kama wabenze beseju mkidisha washinde wa rohe kama kashinde fanya effort parce que dio nganza wangu ntipia washinde wajuhe mananga kwa ndu wenji kawata kwa tujua kwa wandu wanwa ngasina wandu liho watushinda wa rohe shanga kwa ndu kawa one communique ya famille wa ambassade hunu bafikira kabala wala zinu wakaikrani pia washinde wa rohe hula katanga kwa wandu wakaurambia kaya wanu resari ngasi romani rengo en charge na zunti pia takwa tujua zanongo za kauji ya vile ukar shindiri samba za communication shindiri fanya communication ya ukaya avanura hanga sina wanazioni kao ngo yiho na ngo atabi hao no kwa nasu jawaro hejau hamadi namna sisiraro bisho ngo na mapesa ataiza saya tena avanu sidoka ya washindo waro hebahi shata mnunge muhara ukaya mswamini kabasa yenungo za ufanya transfer ya mapesa hiho gejoki ye maudu kwa joka ulendi izuzunsipi yebe ishwa wajangwa hundo solution ka waro washindo par sigari ego joka uliliva hende aho izunsipi nganzulungu za kayandu wa calculer izunsipi atando washindo waro wosi mndu mzima seudu shinda fanya hizo hau wandu wa ilisha nganzo wandu wa kewenji haina ndongo zijoko kazi joka udemando izunsipi no wandu wa washindo waro heiho wandu washindo wazifanya maraba menji mwanama bebeto homji tamko haho ujarmade daula hanyu uje uonise ye message for yinu na wamba Mwenyezi Mungu kana nyi wazaze wazao wana wanu haunyo baba mwenyo wana wanu ezeroho zikeo zeloni haukane makatidanu wa yonga rzamba ndondo kanatas wanyasi wanu baishe wa wasu di faransani kwa jazi ya shango wa communication de kinao ili washinde wajue hena mna zenongo zilio ili washinde wajue kwa wajuha sha e problemu mimi niona mwanama bebeto makatidanu wa yo hamadi zozele za wanu de system ya ukana wakati wajo hisa mbahindu ya hula haukabanu mrujo baki harumwa kodo mra resiste shane kale par exemple mdunge na mbahindu ya hula sharanze kodo inuya andisa ça veut dire kabako do contrôle magasin zisa zende na ubaya kabatimba bahanu bokugo do njia ujamblo kana ngondo hule mba maji uje udo hunwa shabo ngiyo silence radio no mbaba hanu ajihunda uhuredeza ndo banu kana nkodo ingenda uno tsengelea apo fasira budo kana marebel ngwada uno tsengelea ezo ninu ne kawa sawa tsengelea swafi one circle abokati ula yo armation plus armation jo kanze ifanywa bo juna abasa ngabe bahati ya ukana owana wanu washinde wahunde nzia warohe abonge omba banu minlo muharama na mabebeto idini shinde ewa asha yo kwa tutsengelea yo wasango yiho ewa sabijiro nguzoni sondo nondo kana wahisa wabaliliwa basa wawasawabaliliwa abodo banu bokomi bangu mitsika hanzani njeze ukana ye problem seke mrujo yenshi shade kam ndunge namba majahuno mndunge namba hendu ya hula ne problem tsiyo yunde ukana kabats system ukana mngu juko kahunu ya parema yenye hula bekana nga muhero enorota zinwende wazitowe ujambo ngondo hule baindu dukane pisku deja abo kabati hazifanyishi hao
izakadwa bili dokana woti mruja webebeto ho mruja misi ndo kuna joka hugalere hujoka uviri shagoni sondo nondo kana ngela dimu zendongo zilebo juu usiha obonsi ili hindri ili owana zijana wabaki wanu wabeza haraka waende warengwa hapo ngeminga mfikiri hama ezendongo zilo banu dokana tijoba Mwenyezi Mungu ya ukana haini ndongori zamba banu bwakomor haukana inde namna yamba wa matangazo dokana ridenose zendongo rabila ne zendongo kiukweli kiusheo kiutovadabu abongari jondo ndondo kana owandu akauladhimu waone message yenu dasi hawasi derjo partage hata ibo waswili baba ishe kwa daishi asha o shahidi nguo haukana rizamba ndondo kana sonti pia ngarindo ni Mwenyezi Mungu ngarindo ni mfumi wa hatu haina mndongo jo hisabulwa ne namna ya ruma ya nafsi ya moya mimi mbabi na kanza na mbibanu bwa komoro dokana eza joka njema yekamshindi mfanya muhimu mfanya tabu hith hata zendongo zinu zishindi zipariso wandu wana hokana waparisa ngwadu shinda wajuezi nje ukana tabu zendongo zinu zijula zirambula abonge ngamfikir ili ntijo kamleha kwa soni mahadisi yenu ngarendao na habila na banu ya ukana haini mrunda sibanu yatirenge kana wanahangu kwa tsiho na mrenge kama mwana tuwa mzima hokana izo dezirongo zijiriu ya ukana mzima ndaoba nujumkinishia maudu ya kirais mzima ndaoba nujumkinishia maudu ya rumenti ya hatu purukwa pa haukawa roho ndo asome hao mzima banu ya saidie mana wa hahe maudu na repartage message yenu baisher joka identifie exactement o andu wanu ranzido wandu walobo jubanu huje ambasadi ya hunu nana sirlonu faransani rishinderio nekanga roshinda nja en communication en contact da sina ambasadi reelezendo nondo kana bala mtu wa lettre wakole trio muizimbi isa kiasa utosha sha oana wanu wao nisando ndondo ya ukana badi banti jau zendongo zino hena mna zambao hazibirao kastubire na mna ino ukana mdo nisa ukana oana wanu watolwa wanti pia nabo deja ngabu wa frene hano watujulwa mfiyo hosoni manyu eti keiri kezendongo zinu rizamba ili mhaumwe mshinde mtawana wanu raha zendongo zijekanziro rane la mnazilonziro haukanati hale yabo enu rituringe jo hisa na kamna uchinda mieri wando resiste kakabatisha ula shasha ukamdu ya tumi omiomoni yemana wanu wata wonti pia wahundeze nza hizo dabo kana wahimidiwa ne owandu hao ne madhomana hao ile wahatu warabandone abonge haugu ukasa kifu banu shele chujamba kana mdu harandandra manama bebeto ngamjohre dizanten ushukurie wanadamu wakauredunga banu ushukurie ze famiza hao nanu wandu wakaujawa jahuta hao malani wakaya haukana c'était le moment de remercier zendongo zinzo ntipia haukana ntuamini kazi mvuzarelwa ngodo shida uzilibe sha hozamba izongizo ahakuma na mabebeto abonge watina wakati bebeto ngaruhishidi yao ubeshileze maraba za hao uombe zedu anjema rambilu ardoomba ni Mwenyezi Mungu haukana izo zilo njema sharton bembi zebaki ziji hawema inshallah haukanga roka dasina wonti pia na minga mabu Mwenyezi Mungu kana yekasari parsaka zendongo zinzi kantindro ambe senga rufanya conference ijo mtanganya nyinyo tipia harumale da holinu rishukuriane ribeshirize marabaza hatu holi honga rombo Mwenyezi Mungu o wandu warongozi warume video yinu wabeze haraka wajuhe na nao ngarombo Mwenyezi Mungu wakena mwa imani waendeleze ngozinu wana wanu wabeze haraka waru harume tabu walonio haukana iho Ukraine makatidanu wayo tout a été fermé tout a été serré c'est à eux washinde wafanye déblocage yinu wana wanu waru bebeto ngawena yantene. Okay, skanza tena ni vehe message ya usu wandu wa Komori walio hunu community ya Komori ilio hunu yokayagala wana zoni wakahula wana zoni kawa kausoma ya bien sûr abo ngabwandu kawo wajuhanza wajiwa continue misomo yikaya tsukayanga organisation hunu kawo nidushineri ede no omwer shinderi integrer l'école mana tsinyangu amamtsoma mimi mitsika deuxième année sibaitsena hula tsamada hunu shali kulia mapesa kauliwa mapesa menji leo humru soka mraro he hula raje hunu kamru kakashindi mru ya shina integre likoli tena yo ndongojo kanziro kanga bo mru jushindari ede tena parce que yongi yo muhimu tena kawa ndo waje hunu shashinde wari ede tena shinere integre likoli tena yo joka aula tena za sayat kanzani boshile marhaba ma wandu kao dona zioni hamwandu waka Ukraine ni biro ya hatu parce que biro ya hatu kejefanya hazichashi tampaka dava sainu bese hata president wa hatu ngejumoto sano hea na huwa saru hayo hali mboshele marahaba parce que umongoni mwandu kao waritia jitahidi haku wakauri wonesa haina mbabanu bobirazo ntipia pia haina solution bobirazo ntipia pia mboshele marahaba wandu wa Komori kao wakaritunda haku
wakaurisuiteni hakuwa wakauribesha ze message ngabo sisi wahanjumira tukadoshinda ukazi telefoni zatu zikazidesharge hashabura boze telefoni riziwono ribashile marahaba zi media za komori kao washindi wadungu za longo zinu ranzidu mwando ngobashile marahaba baho wakubali baho jefanya mpango uno wakaya zinongo muhimu tena nibashile marahaba ze famili zote pia ze famili za hanguze famili zote pia za haina mdu ikao hajua haina mdu islamu ikao hajua ashijara mbua namna wandu wakatabia hula na zote pia voilà. Maraba menji wanama mwanyasi bebeto ranzi dobahanu jihunda o maraba menji washilizo tukufu wangalizo tukufu mridunga wa harumele daho jitukufu lanyu la koma umeki 100% vérité variété et vidéo mix jo YouTube ngarendao na humbushirani maso mema khairi ili recapitule zarhansi banu shile wala na mwaka ujaba sa washinde wa Paris recapitule haukane video ngejoka yabo ngwajo hiona au bio wajoka ujajo yone ili washinde wa Paris ze habari zarhansi banu dokana imanyasi bebeto wayimengoni mwa wanazijana wakaujihunda iho Ukraine usoma ne nkodo yinu ende na urema mwijua ndondono kana Ukraine na Russi abonge o wanazijana wa jihunda wa territoire yinu hau haina mrubo kungu jihunda wa territoire yinu ikoka automatiquement ya kaze shahada na usunga ukaya rohe armenti yinu henkodo irema hau kana mru ya tifembuhu yefasiri yabo dokana wandu onsi pia wakautamani wa tsahemba bahanu wa hezezi twa hau jihifadhi yani zenongo zinzo pia zamba ndondo ne mwana wo ya ukana isha babir loda snebanu hazoni sandro ya ukana waka en communication daona ye ambasadi mkomori ulonu Faransani ya ukanekeze ndongo zinzireme ya shinde ya wanilie barnamaji inu ilo na wanu wa hundrenzia jusqu'à là on était d'accord jusqu'à là zendongo zika clair shaija osiku zendongo zinzarema yuika dia hoa zendongo zireme ze bombiza ndisa ranzinda yabo kabati communication ya hao ni ambasaderi ulonu Faransani sharanzido wakati ula kwa tina hata source ya he ambasadi woi ya ukashinde ya dunge enzi ya hifadhu inu ya protege owanahahe abonge ye hakajaka ujabanu ya je ya deye hakajaka ujabanu ya je fedhehi shaha jabanu ya je pare ya shemelezize ya ukana watola ukade wa ukade uo utilwa hisabu sha wanadamu wenji sha wana wa Komor wa ka Ukraine ka watolwa wa rengo wa hifadhi ngwanuri chirngwa angali wao orke zendongo hizo zirendeha daka ukana karnamba kweli haukana zendongo hizo ngarimnikani ono shahidi ya ukana owandu wakafikirika wana wasjana wa wasawa roha pia yo Ukraine ne makatidanu wayo yamanyasi bebeto rakada sinaibanu horolada sinaibanu hazoni saukana wabaki wanasjana watanu wadu wabaki hosonima ye territoire ya Ukraine ya wajuao na relwa nendro ya wajuao ili rengezendo itijwamba ukana aboda wabahi basi kartujwa kana wakawenji sha dokana harume eshe isabu ya juao ubi harume secteur ubi haruma umkonsi wa hao wanasjana watanu do wabaki Ukraine makatidanu wayo ono mahala ni walio tujuru ya Russi yisangendao na usankidi na ubombarde ubia yisangendao na ufanya tobi amborof makati ya mwiso yanu hajomba Mwenyezi Mungu zenongo zinu ziwaswidi wala warirumao hawala wanduboko ikaula dimu wadunge zenongo zinu waukana rijuhe rishemelezize haukana wana wa Komor ngwako zao ne makati danua yo hamandizo ya zamba hazonisa ndondondro ya ukana tsibahi baishe leo wende na waswidi hunu Faransani shangoni sondondondro ya ukana tsidoka wakanza wajeula ya waji watema pozi jenamna riati yao hawatwe mapostera shangwa hunu wasome efasiri yabo ngushemelezizo ya ukana ikanga mjo association ikanga mjo wao mission locale ubi kanga mjomba bahanu boko wanasjana wanu ngwadoshinda watsengeleye ili wahunde misomo ya hao haukana isha watoa hondani wajebonze waje wasome shatsidokana waje hunu waje watema ponzi haukana izo zonti pia mrujo uyati ya heni babahanu yaliyo yode manaboko watukufu na renge message yinu haukana inu message upando mwana rimshukurieni rimabieni ndodondo kana bwetsinanyi leda holinu kalnahenda bwetsinanyi leda holinu kaldajoshida lipengayo haukana nyide mlobanu mdunga uzerongo zinu reka zombi reka njema ngarilalao dasina nyinizo rijuha dasina nyinizo na nyinde mjori nike force ya ukana ndongoja zinu rizidunge Mwenyezi Mungu ajalezike njema na womba Mwenyezi Mungu ya 5 person ya mbangyo Ukraine ya makati ya mwiso ya nuzilera za mwiso zinu washinde wahunde mbaba hanu hezezi twa haukamwishia ndonondo kana mwanyasi bebeto haunisa ukana ngabo bisi joka uroha mkinishiha ya ukenge joka uroha sukwa maudu Mwenyezi Mungu na jali babu hesolisio o wana wanu wahundi harme bisi hiyo sha yeka
wanadamu wahimilia zendongozini kwa dezjushilia washemeleziza wajua abo ngabo tabuhite ukamkinisha wana wanu kikwa roha na bori zambandoke makatamiso yanu zendongongizo na miguguma abonge yode banabo kwe makatidanu wayo ngarendao na utazi samaza hatu yeka emanyasi bebeto hende na utoma kalima bokwe makalima yanu kaja mjibiani ubie kamimi mudiri jimla wa heleja holinu tede na utoma kalima bokwe makalima yao kaja mjibiani risamiliane rirengeane shanga rombo Mwenyezi Mungu kana kardarongwa nai walanga rombo Mwenyezi Mungu karja mfudzani yekarirongo wandro abo riruma rjeri mdongo zenindro yekarirongwa nai na mdirengezize banyi wandro wakamdirengezize eshele maudur tijorongwa nai ngama mbo Mwenyezi Mungu message yinu iwaswili wala wandro boko ikaula dima jushile zenongo zinu zendrabo za wangazi tolwao wazikonvertise zikeza kweli haukana ngardu waremea koti sheka esilance radionda yinu awe fasirabudu kana ngabo na munjuse ngarombo Mwenyezi Mungu kwa bahanu mlio zero zanyu ngizo zeloni nganyi haruma amani na hawa ya usalama keti na nyimlodani keti na nyimlobonze zejama pia ngarudo na mabani ndodo kama ndo baro kaza talik ila misho ya hatu ya howana wajihundao iho Ukraine na Mwenyezi Mungu jua hifadhi hawonti pia mkaurumishanga mrumishia wadzima na jo mix Johnson ni mwale dahola hanyula kama mix 100% variete verite ne video jo iho YouTube watina udiwaza ya shababi redana mpranga banu dolari mparao bebe toranzulu bana jihundao ngamwe na hulanu habiukana bahati njema haukana husa huti yao mdu faransani banu ngojo hunda izo aroshea wahanza Mwenyezi Mungu sha utidiwaze esha hutowa bonti juhaho haukana ye Faransa yojo udaba wenji ye Faransa yojo kamofle wenji maudu uje ukensi doza bahadisi rawero wana rojuhu ze jamaa pia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa ila dika ya jamaa ma salam Comor mix 100% variété dahola huana Comor sherehi dawino na nyuhu husunima mahaba na murwa wa hensia kweli watukufu nafanya hangu na mnidunge andire harmai page ya Comor mix 100% variété comorien. Comor mix 100% variété ngasiba dzimananyi dunga le dahola hanyu monezi talanzaho wana hanyu na Comor mix 100% variété mtilao majamani na reportage ya winch kwelewa Comor mix 100% variété kwelewa Comor mix 100% variété